guys, se pa nou lundi. Endes la. Yo te nou sonen bak anseman avèk yon lot video pou. Video jodi a se yon challenge. Nou sonen bak anseman avèk yon challenge pou. Challenge jodi an, se yon challenge. Je konen ap gen 6 je la avèk develop. Ok, nou ap se fè an pil valan an pil. So, an gade ti challenge anseman avèk nou. Ret branche pou ti challenge la. E pou nou wale gade challenge la. Se pou kou abone anseman avèk channel la, mwen evito abone anseman avèk channel la. Like, kite yon komante pou nou partaje channel la. So, sa va lan fi komanse, sa va lan pou kon fini. Na avanse pou pi devan. Ok, konya la nou gen bagay yo anseman avèk nou, sa se 3G, M3G, e pi sa se develop la. Avan men ki yo gade video la, komanse komante Team Paul la. Sou kwen se Team Deston liye, mette Team Deston. E sou kwen se Team Lundi liye, komanse mette Team Lundi. Ok, nou brale, li pou se sakte vase o kablan, se li kwen vase bonay. E pou nan vage sa piyes la, bagay yo chanje, son lot nouvo, son lot bagay. So, size. Nou wè komanse. Challenge yo se koman li? An ap gen pou nou bwe 3Z, chak moun ap bwe 3Z. E pi, moun ki fini avan, so se li menm ki gen. E nou pa ka bwe 3Z pou lantou. Ou e si yo pedi, e sou ta san tout able pou mi, nou gen let lan la. Ou wè let lan? Se pou sa challenge nan ye. Kounya la, nou pou ale nan video. Ok, nou komanse. Bati pou Jezi mama, ou zeri. Oy, baga la pobe. Mou fon ni mal, mou fon ni nan mi tan. Oh my God. Oh my God. Mou fon ziyan mal, mou fon ni nan mi tan. Yon toujou. De toujou. Bye bye. Bye bye. Guys, se va fote. Koman se ti Team Lundi? Team Lundi. Ok, mwen gen video. Confio le fait, et pas vrai. Ou faire confio lo. Guys, baga lan pa fasil non? Ou faire confio lo. Ou faire confio lo. M'tap gen yo, et confio lo fait. Oh. Baga lan pa fasil du tout, guys. But, se yon challenge liye, mwen resiye, mwen bwel. But mpa wè deze non mwen. Mpa wè 3Z, mwen deze paske li dil pa kalan ankon, mwen oblige pa kontinye. Me, nou gen konen ki genye e ki Nye. Team Deslan. Mwen kon yon presyon, si yon moun tap gen ke, moun tap ekri nan komante a Team Deslan. Mwen se Team Team Deslan. Lundi. No. Team No. Deslan. Pa gen Team Deslan la, se Team Lundi. M'tap gen yo si m'pat kante. M'tap gen yo. Ou tap gen, men ou pa gen. Team Deslan. Ouye, nou toujwa mande pou li. Mvin avel pou nou, malheureusement li de fanatik li yo want li pa genyen challenge la. Se wè gen. Sa wè m'la kagen yo, no? But li pa anyen, easy. Ou al just kase. Le li me do team boy la, li baka desan. Pou ta an mi fe eksperyans sa, li pa fasil di tout, mwen evito al fe eksperyans sa, but li pa fasil di tout. Wè, lese yon pa telman difisil, se jod nan ki vreman difisil, lò fin bwe la pou va ale. Baka rive la men. Koto rive? Nou wè? Nou wè, li pa men bwe doz John Z, li pou
Ma pa yon son toy. Ok, kom li di la pare pou mwen pou challenge ankon, nap tan li pou challenge lan, men nou konen fanatik nou konen se lundi, li pa gen lot se lundi. E di pou yon fòm met. Fòm we met. Non, bagay yo vire la. Se rev li, nou sou jem de fon pwek sou li, sou mwen gade pwek sa, mwen evito al gade pwek sa, konde mwen ye di voye la jan maman, pwek li vreman fane, li vreman bel, mwen evito al gade pwek sa, sou pat ko gade, men kon yali remet de nou di ke la pou remet mwen, e chan jou la disam de ka la, fol remet mwen, bon kon li di la pou remet mwen, nap ton, e mwen kwel pa pasi, gade mbi wè si mga wana pwek, di guys, komante dim si mga wana pwek, Ya sou ka non fò. mga wana pwek. Je ma fò lan fò. Ma fò kriye. Wap aten kriye. Ma fò Ok, kriye. koman tou wap pom nan pwenk, pa gen problem. So se la video a rete, ou si nou te enjoy ti video sa, e sou reme video sa, bal yon like, evite zan mou, pataje, voy bay zan mou, pataje. Travalan pou kon fini, se konya travalan apen komanse, nap kontinye kote video pou, nap kontinye kote bel ti video pou feke ou kontan, pou etire stres pou ou. Guys, ankon mde ka di nou mersi. Mersi. Nan wè mwen pala avèk nou la mwen, apen gen 1000 abon, men pa ankon mde ka di nou mersi. Mwen baka di nou mersi nan video sa, paske mpa avè pou video ankon long, mwen pote yon lot video pou nou kote, mwen remersi moun ki edem, ki supportem, e ka kontinye supportem yo. Video ap vini. Sou atan nou kwa si te nom,